Pozdrav svima, dobrodošli nazad na kanal Vezir Sama. Dobrodošli u novu epizodu Surfamo po netu. Za danas imamo opet novih 10 zanimljivih činjenica koje možda niste znali. Prije nego što krene video, nemojte zaboraviti lajkati ovaj video i naravno udrite to crveno subscribe dugme, to jest pretplati me. Vas ne košta ništa, meni puno znači i puno pomaže kanalu. Jedna od popularnih firmi za tehnologiju, to jest Samsung, pored sve tehnologije koju proizvodi, on proizvodi jednu malo čudnu stvar za koju možda niste znali. Jedan od top masovnih proizvođača oružja. Ova slika iz 1953. godine koju je naslikao Bernard Newman je prodana na aukciji za nevjerovatnih 70 miliona konvertibilnih maraka. Jel do mene ili frajer koji je platio toliko para stvarno nije normalno? Za ovo da tolike pare? Jarane moj, daj da i ja šta nacrtam. Da li ste znali da su jaguari u prirodi poznati po tome da jedu halucinogene biljke, korijenje biljaka, od koji postanu malo napušeni, što im također povećava osjećaj za lov. Za nas koji volimo, da kažem, franšizu Harry Pottera, evo jedne, da kažem, malo zanimljive. Naime, četvrta knjiga Goblet of Fire trajala je duplo, ako ne i troduplo duže od prethodne 3 knjige. Razlog zbog kojeg ta knjiga je, da kažem, toliko duga jeste zato što je J.K. Rowling slučajno napravila zaplet u toj knjizi i pokušavala u ostatku knjige da riješi taj zaplet. Da li ste znali da na planeti Venus zapravo snježi, to jest padavine, snježi željezo, metal? Žirafe zapravo mogu duže izdržati bez vode od kamila. Ha, to niste očekivali. Jabuke, jagode, kruške, šljive i borovnice pripadaju skupini ruža. Da li ste znali da puževi mogu spavati i do 3 godine? Jarane što bi ja dao za takav život. Jedan dan na planeti Merkur, to je smjena Sunca i Mjeseca, traje kao otprilike 59 dana na planeti Zemlji. Svi znamo da su žohari napasni, da ih je teško ubiti. Međutim, žohari mogu preživjeti do 3 sedmice nakon što im odrubite glavu.